Compañero Chario. Kyoke. Manos por dentro. Posición. Chicha. No. La evolución es brutal e inesperada. Inesperada por una parte y por otra parte esperada porque se lo ha ganado a pulso. Es luchador, trabajador y bueno, desde pequeño sabe que entrenar y sacrificarse da sus resultados y ahora estamos obteniendo resultados. Pues son muchas sensaciones, son sensaciones encontradas, es como algo mío también, es como mi propia familia. Además sabes lo que se siente ahí, intentas transmitirle pues desde detrás toda la fuerza, toda la energía cuando él ves que está abajo o no lo está, intentas darlo todo y las sensaciones son, yo diría que diferentes y más fuertes de cuando yo estaba en medio de la pista. El futuro tendrá el futuro que él quiera, si continúa así no tiene futuro. Su perseverancia, su actitud en la vida en general, no solo en la pista, ¿no? El taekwondo nos ayuda mucho en la vida en general y él es un buen estudiante, es muy amigo de sus amigos y es un niño que tiene las ideas muy claras para tener 11 años, ¿no? Ojalá muchos niños fuesen como él, nos iría mejor a todos. Y ilusionado, es como un niño pequeño, igual que el padre, ¿no? Lo vemos que todo va bien, que el chaval se sacrifica, que lucha, que el padre y yo hemos pasado por infinidad de penurias en este mundo del taekwondo, buenas y malas, y toda esa experiencia la basamos en él para que él no tenga esas experiencias malas, y como hasta ahora todo sale bien, pues, ¿qué decir? Alegrías, muchas alegrías. El pueblo de Rosas, entre todos, tenemos que intentar ayudar a Joan, no dejarlo solo, porque está en un momento crucial de su carrera, que si continúa así, no sé, tener un campeón de algo muy importante como el taekwondo, ya sea campeón de Europa, campeón olímpico, quién sabe, es una ilusión que siempre tiene que estar ahí. Para un pueblo como Rosas o el Empordà, pues es muy importante. Vemos el ejemplo de Joel González, que es una satisfacción para todos. Y para el pueblo de Rosas sería muy importante que todo el mundo apoyase a Juan, a Joan, a mí y al taekwondo Joans, para en un futuro tenerlo en lo más alto. Sería un orgullo, yo creo, que para todos. Y de momento la gente lo está animando y yo animo a la gente que siga animándonos a nosotros. Es una sensación muy extraña tener a dos generaciones, digamos, la primera que tuve en el gimnasio hace 27 años cuando abrí, que fueron mis primeros días como entrenador. Recuerdo todavía las sensaciones que tuve cuando vi a Marcos Miranda pisar mi tatami, ver a un joven de apenas 10 años con muchos sueños en la cabeza y muchas ilusiones por cumplir y muchas ganas de trabajar. Y todo el camino que recorrimos, él con su generación y generaciones posteriores que vinieron. Especialmente él lo recuerdo porque fue el primer campeón de Cataluña del gimnasio. Recuerdo que fue el día más feliz de mi vida. Habíamos conseguido un dato histórico para el club. Después de todas las vivencias que he tenido con él, campeonatos de España, de Europa, en cuerpos especiales, ha sido todo un cúmulo de experiencias, ¿no? De viajes, como él bien decía, de momentos muy duros, pero también muy dulces, muy buenos. Tan buenos que hoy día los recuerdo como si fuera ayer. Vivir los momentos de tener a mi propio hijo aprendiendo taekwondo, evolucionando de una manera increíble. Lo estoy viviendo como si fuera mi segunda juventud, ¿no? Como si hubiera abierto hace 3-4 años el gimnasio y estuviera con la misma ilusión, igual. Tener a mi lado al competidor que abrió las puertas a posteriores generaciones que vinieron después, abrió las puertas a un camino de éxitos, pues pensé que el mejor compañero que podía tener en la pista, el mejor coach partner que podía tener Joan en la pista, era él. Siempre ha tenido un carácter ganador, invencible en la pista, pasara lo que pasara, siempre lo daba todo. Sabía que eso lo podía contagiar a Joan, veía que Joan tenía la capacidad para aprender un poquito fuera de lo corriente y hemos ido evolucionando de una manera pues, que me hace soñar despierto. Me siento en una situación increíblemente feliz. Ver crecer a mi hijo rodeado de amigos, de compañeros, experiencias increíbles. No puedo decir más que soy quizá
el entrenador más feliz del mundo. He fet esports quasi tota la vida i sé el que costa tenir un fill i que aquest fill, a més, si és bo, com és el cas, que és molt i molt bo, doncs pujar-lo cap amunt si serveix i que tingui l'oportunitat d'arribar-hi on el més alt que pugui. La meva empresa, Drogueria Ferdi, hem decidit fer-ho per aquest nano perquè en Joan és un amic de sempre i el seu fill és el menys que es mereix. Altres anys ho hem fet per altres persones, de Roses també, que és sempre, no dic quasi sempre, perquè a Roses hi ha gent molt potenta amb el seu esport i aquest any, diguem, li ha tocat amb ells. Mirant l'edat que té, el que espero és que s'ho passi molt i molt bé, que disfruti molt del viatge, que s'ho passi ben allà, que aprengui molt en allà, perquè encara li queden molts anys, és molt jovenet, i quan fas un esport, i a més individual, com és el seu cas, l'important és que ell disfruti, que ell s'ho passi bé, que gaudeixi del que fa, i a més ell és aquest cas, perquè s'ho passa molt i molt bé, fa realment el que li agrada, i jo pràcticament a nivell de sponsorització no li desitjo cap més, que s'ho passi, que disfruti molt, que s'ho passi molt bé, que aprofiti aquest viatge i encara no t'he si no li diria que no te prenguis cap tequila, que et farà mal. De les competicions, tots nous, perquè els altres ja els faig servir per entrenar, perquè si no aquests se gasten. I res, un casc també. A la guitarra hi tinc un joc que és de DJs, que m'agrada molt, això de girar. I té un mando com aquests normals, el controlo, faig la mescla de Big Guetta i doncs us presento també una altra vegada els meus llibres i són els tres que més m'agraden, són aquests de la col·lecció, d'una col·lecció d'imatge, de l'univers, els animals i els invents. El llibre que més m'agrada són els invents perquè jo sempre de gran m'agradaria ser dissenyador gràfic i home, me diuen que dibuixo bé, m'agrada fer grafitis i els invents doncs jo els crec i amb un grup de quan sigui gran doncs els plantejo, els dibuixo i quan els tingui ja fets els monto i tot, per això m'agrada molt. Sí, i Carly i un altre Victorious, que és una sèrie d'humor, perquè m'agrada molt riure, no? Marca TV i Barça TV. Barça TV és que surten les jugades dels antics, no?, que juguen a futbol. I m'agrada molt perquè surt un que es diu Romario, i Romario és el meu jugador preferit. Béisbol, futbol sala i waterpolo, m'agraden aquests tres. I no sé, jo miro vídeos també de tot y me agrada molt. Cuando empezó así en el gimnasio, a ver, nació en el gimnasio prácticamente, porque lo llevaba allí desde que nació, que me lo despertaban todos los niños. Yo pensaba, bueno, va, que lo pruebe, a ver qué tal. Empezó, me voy a las competiciones. Se lo pasaba pipa a las competiciones, con su chupete, con sus biberones, es que era muy pequeño. Y empezó a subir, y claro, yo nunca imaginé que llegase al punto de que, no sé, o sea, está tan metido en la competición, está o sea, sabe tanto que me sorprende, ¿sabes? Porque él es capaz de leer un combate, cosas que yo no sé, ¿sabes? Llevo toda la vida en el gimnasio y me cuesta, igual que a competidores más. Y él, yo qué sé, es listo para eso, ¿sabes? Sabe cómo... Lo lleva todo muy bien. En el colegio va bien, ¿eh? Lo que pasa que, claro, yo comprendo que no es un niño que salga del colegio y tenga toda la tarde entera para estudiar, porque es que entrena de lunes a sábado. No tiene solamente el domingo libre y muchos domingos vamos a competiciones, entonces lo tiene muy complicado, pero bueno, bien, lo pasamos bien. No, y es divertido también, porque ha hecho un montón de compañeros en otros clubs, que esto me gusta mucho, porque, no sé, yo pensaba que una vez llegaban al CAR o llegaban a cierto nivel, pues ya se lo tenían un poquito así creído, ya no se hablaban con nadie, pero no, por lo menos la generación esta a mí me encanta, porque
se han conocido todos los de clubes de Gerona, de Barcelona, ¿no? Cuando hemos salido a algún nacional han hecho amigos, se cogen su Facebook, su mail, se hablan por teléfono y siempre están, ¿sabes? Como se apoyan unos a otros, aunque sean rivales en la pista, porque lo son, ¿eh? Porque muchas veces coinciden el peso y todo, ¿no? Y no, ellos se llevan súper bien, a mí me encanta. En Joan el definiria un noi molt normal. Jo, quan vaig arribar al principi de curs, normalment fan un comentari de cada un dels alumnes, sobretot el tutor de l'any passat o tutora, i llavors d'en Joan ja m'havien avisat que era un noi que esportivament destacava moltíssim. Llavors la primera cosa que em vaig pensar, aviam com serà aquest noi, perquè si realment és tan bo com tothom diu, no sabré quin tipus d'actitud tindrà, com serà ell com a persona. I de fet és que em va sorprendre molt, perquè en Joan és un bon noi, molt bon noi. No sé, suposo que la feina que fan a casa amb els seus pares els he pogut conèixer aquest any, es nota molt. Jo sé que són uns pares que estan força per ell i això es nota moltíssim amb la seva actitud. El veig molt positiu. L'altre dia vam anar d'excursió, vam estar parlant una mica sobre 5 de més sobre el tema, perquè ell va al CAR, que és el centre del rendiment, em vas explicar les activitats que feien allà i m'ho explicava amb molta naturalitat i amb molta tranquil·litat i molta humilitat. Llavors, tot això ajuda a entendre que realment és un noi que jo crec que va pel bon camí. Llavors mai se sap què pot passar d'aquí 2 o 3 anys, ara se'n va a l'institut, si el veig d'aquí 4 o 5 anys i em paro de parlar amb ell pel carrer, quan me despedeixi espero pensar que és el mateix Joan que vaig conèixer fa uns anys. Aquest seria el meu missatge. Jo és que ara ja no sé si vull que... Sí! És un tresor, és com una capsa de bombons que vas traient i cada cop és més dolç, més dolç, més dolç. Una cosa que distingeix en Joan és que és una mica despistat, com si diguéssim. Però per sobre de totes les coses que jo diria d'en Joan és, evidentment, pel món que es dedica, és el món de l'esport i, evidentment, hi ha una paraula màxima que és l'esportivitat i si hi ha algú que el pugui portar aquí ben gravat seria en Joan. En Joan l'esportivitat la porta no només en el món de l'esport, la porta en el món dels amics, en el món de la família i precisament jo el que voldria destacar moltíssim, moltíssim és que els grans valors del Joan venen d'una família que li han posat molt fàcil tot això. O sigui, quan hi havia qualsevol problema a la classe, ell era dels que sempre mediava. Ell sempre era, parlem-ne, ajudem-nos, no? Vull dir, si cal jo em poso entremig i arreglem les coses. I precisament amb un esport com el que fa ell, no? Que seria com que a vegades la gent pensa, no? Com una mica que és així com, què en diríem? En Marc el coneix, un esport bèstia, un esport de força, però ell aquesta força l'uneix amb el cor. I jo sé que cada patada, cada cosa que fa és, la faig, però la faig amb tot el meu cor i amb tot el meu respecte. En Joan és... Què? Cor. Un cor molt gros. Que sí que és un cor molt gros? Un cor molt gros, tots el coneixeu. I aquesta marxarà. Però en Joan és cor. I si d'alguna cosa val la pena, crec que és que per una vegada que serveixi, però és la relació família-escola. Ha estat molt unida i que res, que si els pares d'en Joan un dia em volen adoptar, que m'adoptin. Joan!